get me the falcha rove is Jahan Shaw Spórt TG Cahar ag teacht hagah YouTube agus muid bio bark boxed agus muid teacht fáhanne an cluthe in Grúpa 3 an seo de chríomh na haireann ó fach na Lúthchleasa an seo ó chathair Ard Mhacha. Grúpa 3 mar sin de bu na bhása ton den Dara an seo an Grúpa 3 Ard Mhacha ag tuairt ar Dara an seo Dara ané an thuras a dhéanú óthuaí an seo in san teas agus iad i ggurí an codisfar ar Ard Mhacha an seo aniu agus an nói an Dara an seo i ggurí áit a cinnte dóibh híon in san mhairteas na mhairtí Catú canis an seo de chríomh na haireann mar sin de Ard Mhacha agus iad ar bu le críicnú ag bara tabla in Grúpa 3 agus áit a cinnte dóibh híon sa bhalla an seo in san céad mhairte eile in san báirtí Catú canis Dara ar nói i ggurí golará agus áit a cinnte dóibh híon fósta mar sin de ahanad ar an lína an seo den Dara ar barc na Lúthchleasa an seo iniu agus muid gan cumá ar an drumclá híos fuin an seo caníalathe ar dóibh fáhanne cluthe peile an seo an teas dá chréid de mai agus muid teachtas te an seo aniu agus tá méid deanú gan imráhééis sin teannachar ar na himróí agus iad gurí láh a chuineal ar an léirthid seo iniu agus Ard Luasin atá ag Ard Mhacha ben a feicáin an mé sé abal a dílein leis an teas agus sin a chuineal ag gáil arbhíhin anna. Tuairmuid spléú rih na fearne Solomíon or an the bhíon agin an seo in Ard Mhacha agus an nói an cluthe bála ar dúspáire an ar an bála ar dúspáire agus iad faoi Stuart Joe Finney agus Darnell Parkinson an cúlbáire an a char agus an Selina Lan cúil a mé Ferguson Catch Tó agus Roisin Mulligan ó Chláán Éireann ar an Lurgan an lína lachúil ifir a cuaig Emily Drús Megan McCann a cathú gansaí ifir a sé agus Grace Ferguson an mí ar an scíhan. Larna Parca agus Lar Parca Harvey Láidir an seo de Ard Mhacha an Níomh Coleman ó Chláán Éireann agus Tíomhlaithí an Jean under de Ard Mhacha le blianta fada Caroline O'Hanlon. Achrú a bhain de Ard Mhacha de gra na Larna Convol in de gra caithú gansaí ifir a sé te iniu bucí isteach an lína lá thosaigh captain na fearne ó rénithe na cruise agus simú golóir ggóil siise rénithe iniu den darna thuair an seo ag fear an banisteachta Ard Mhacha in san lína lá thosaigh. Tíomhlaithí athrú deanta Aoife McCoy a bheits ag imeachta mothúcursaí buile Ard Mhacha i teachtaiste i caithú gansaí ifir fichadó a bheits Cíomha McNally agus tíomhlaithí Blahín Maca. Is lína lá thosaigh sean andor agus near taithí ag ifir a tríide Kelly Mallon ar mul na Carnaga a Níomh Henderson agus Níomh Rian ó Dryhead Aragid agus na chláisií an sinna caithú gansaí Kildare mar sin de Pat Sullivan atá mar bhaine seoir Augustin agus neardaithne ag ahan duine in sa tír ar Murray Hulgríon a caithú gansaí ifir a híon ar Sargent a caithú gansaí ifir a dó. Captain na fearne ar imil na Carnaga atá Lísa Lenahan mai Doherty ar Tíomhlaithí. In san lína láchúil Lísa Shaw, Lauren Murta and Mark Lane le UCD agus Tíomhlaithí Molly Aspen. Larna Parca Talia Riley ban at Harvey mai teachtan tosaí agus takeíocht uí iniu Larna Parca ó Ciara Mór. An lína lá tosaí tá Ciara Wheeler caithú gansaí ifir a deag Aoife Rathagan a caithú gansaí ifir a híon déag agus Lara Curran ar an scíhan. Athrú eile deanta ag Pat Sullivan an seo go bhfuil ifir a ní déag Gillian Wheeler ag teachtas deachanáid ifir a trí déag Ellen Darling. Ar imol na Carnaga an contact agus an tosaí is éfachtaí atá ag Kildare gan Ian Iris na Alana Prizeman ag caithú gansaí ifir a cahar déag ó Nasnarí agus Tíomhlaithí ó na Seaisialaí ifir a cuaig déag Roisin Byrne. Mar sin de a hanrod ar an lína an seo den Dara iniu a barc na Lúthchleasa an seo in Ard Mhacha Ard Uglish i gláasta na haireann ar nói agus caníalathe ar dóid an seo agus slú rá ag teachtas agus mar scrap an seo a barc na Lúthchleasa ón club áitiúil in Ard Mhacha. Bé mar an nig chahain ón club áitiúil a món ó an na bhíon. Páirc or on the video.
Trying to go fear why hin chin we're in the cahin go bra larger way and chin agus í anseo na cheolan or on the bhíon go handul anseo a Páirc na Lúthchleasa in Ard Mhacha simul galore Ard Mhacha agus iad toiseach gan Aoife McCoy is sé bhí rós agus iad gluthe canna seolú agus ja chúil a scóiltí glúnáis ar an lá sin agus ar nói rud santa sa faduda deis ag Ard Mhacha bheith gimmert rih Ferne agus rih na fir ar an lá sin agus bhí slú a dochreiste is tí glúnáis an lá sin agus tá méid deanna gur bhain an soltas ach Aoife McCoy na caiileann maithe nniu Cill McNally ag teachtas te hina háid buile mar sin de i más na dosithe Ard Mhacha beis le dúil lena le heid blahín amachchan tá méid ag deanú seaasú agus seaasú an tosaí anseo inniu simul galore an bhecimmuid híimi ag teacht an Páirc inniu níl siad toiseach inniu ach go bheith dul le hí teachtas te ag pointe ar bí agus tá méid deanú go méid dúfiní agus Daniel Parkinson ag géirí agus í agail arráist ar a fác a mes a féidir. Dara mar sin de agus an tosaí is éfachtaí atá go sin éhar a cethir go lena Prizeman agus í gimmert ar imol na carnaga a taí ionta chun Roisin burn fásta cahu ifir a cuaig déag agus is dóithe gur Lauren Murta cahu gansaí ifir a sé ombrion na leithróid an tosaí dóibh agus at a seasta is tíon sin in san lína a lachúil. Mar sin de a hanrad ar an lína anseo don dá chundé agus iad gur áte cinú dóibh híon in na Babhta carú canis agus well. Bu a fáte ag Ard Mhacha ag gluthe canna seolú ach tuigeann si go mbeidh gur bu ag level náisiúnta a tanán agus iad ré le trid fan na haine anseo inniu in Ard Mhacha. Lahí machan agus í iné golas te a Lárna Páirc an sinna caithú gansaí ifir a dóigh í híana agus Caroline O'Hanlon agus bheits a Lárna Páirc agus Ciara Wheeler testíonn sin Ard Mhacha is agus Roisin Byrne agus buile láidir an sin machan na golas teachan sin agus Sheilmh ag Roisin Byrne Dara is agus Wheeler brúchan tosaí Mhacha agus iad sásta ifir chur trasna inis an lachchurcail anseo a Páirc na Lúthchleasa agus Dara is i ggurí Rochlúthart agus iirecht luúan san chluthe seolta is te ag tiite mar imol na carnaga láha láidir leis agus cúlbar ag teachta má dí le go maiid le sin a bhí anna car i cos cartha leis ach bhí seabalta sin na glanúir hiúil contaid slua ach sin tógaí agus glanta ar hiúil ag Ard Mhacha agus é seo iad agus drús agus am luas ag siúd ag teacht an tosaí takeíocht Donal McNally agus arráis go Lár Páirc neart spáis ar a tíbheile agus má Conall fáte ach go ige dearú an taithí bheith gimmert in san lína lachúil a chosaí sí níos luithe mar imróir i más na dosithe an seanmh tugaí amach a Grace Ferguson agus í sásta golarráis go machan agus í glúbóthart ag sásta Henderson a chóirteiste go cuasaí Niamh Henderson in iist Gé Lewis a chur leis a caithí sí lenachan na bhúlú teanta go mbeidh an Sheilmh a Conall agus Malin Fíormhaid agus í ag Rochlúthart an sin agus tuairse sin agus Eddie Cuthbert an réad seoir déis an chéad adóg agus kick sír a chóirt an seo Ard Mhacha Caroline O'Hanlon mar sin de na bheits ag tóid faoi simul galore gur éise bheits ag tóid faoi cud denna kick na síre seolta isteach agus an bhionn sin crin agus thar trasnan ag O'Hanlon agus tá neart réana ag Ard Mhacha muí an sin ó kick na síre Dara deanta go mbeidh acu criniú le chéile agus ag brisú má chun ré a thuirte thulgríon agus ruthar ionanta láidir deanta inis ag murta chun tosaí seoltas detheagaí a drá churann Lár ag teacht arráis go Lár Páirc a ríist agus fáilte ráisteí an spáis sin ag oscail suas a Lár Baire agus inis Ciara Mórn ifir an í ar a grimsúd ach ag gimmert na tosaí inis rátagan agus Dara inis a géirí rud an oscail suas dóibh híon má Conall in tiite mas Jansen póca sin Wheeler sásta golarráis go Lár Baire agus Ruth Sargent a tanné teacht an tosaí Megan McCann a géirí súla Conall ar rátagan inis agus arráist inis go Wheeler pás ionta tugas teachan sin go hamann na carnaga bristes teachan sin go láha Sargent agus níor seoltas teachí agus thar an trasnán agus si caithú gansaí ar a dó ar a grim a chun tosaí níos mó na aon rud eile lua in san chéad couple of bhhaimite den chluthe seo trí bhhaimite imethe an seo in Ard Mhacha
Coolín ag an da an seo as well. Mi teann nach mé mór an adra an seo. Conall Curhama óhána cargal Arna Páirc Sergeant de Craobh leis. Agus ag Jerry Fáte ag Ard Mhacha má Conall Giri Brú Fríd. Goni ínta contarcha a golda sin. Agus well buntáiste leihí. Tá go muidir ráist an fáil sin. Má Conall a Giri Brú astea na Joe Henderson. Agus ní bhrí le gúsid an gólin agus an corp go láidir an sin. An spás agus am a hórtí híon sin tí ráis go McNally. This has to go ráist go Coleman a Arna Páirc a Coleman ínta láidir a gcónaí Brú Huntosaí. Agus riail Giri scíú leis agus sin anna chosan sin óchail Dara haní a bhrú amach agus Sergeant go hairithe agus Murta chun sin anú in eis deis ag drús san Dara Stridge de ríist. Has to go ráist go Henderson an ruúthar deanta chun mac an a hórte seaga cursaí. Pásínta is Jaga Henderson a ggéirú is dear na chúil fáilta mé Janú agus sin. An chinniú a tugann sin a ggéidir Cuthbert agus é golastea an focail a bhéige leis na cosantóirí an sin agus na muir. Agus contact sin deanta go mbeidh Henderson agus í ag Brisú Fríd. Agus ar bhatha teachtú chorneal amháin trasna na parcaí iontaí de gasta agus an sin an ruúthar deanta Fríd ríist agus an Cuthbert idir an dálinn agus é Giri córa bhéige leis na muir rud feici agus an na stíon sin ins na chúil. Sim go leor mu sé Giri ainimachar in san lór lua in san cluthe agus bhil níl go deavan ó hanan Ceadúg snáasta sin ríist deanta go sláchar aici an darna chun fáite aici. Can Dara aneist agus simú na gangorthú tacticí an úsid don cic amá Giri réan ó thuirt de Holgríon agus Lua hannig Wheeler a ma hegatív lína an spás oscail suas. Giri thugan amach an isis agus ifle rátagan agus Wheeler an isis. Trúrácú le cíile agus Murta an isis. Lord feici ag Sergeant in san céad couple of moments den cluthe. Dean si rudí a lachnú amach ar tar dói agus leanhan a chur Huntosaí. Coleman a deanna go mbeidh seasamh an Ardja agus well, réitir rá gur bhrú Coleman leanachan chun talamh an sin. Agus Coleman a gimpí gur ó sé híon ag seasamh an Ardja. Eddie Cuthbert gríthe go leor ar nádóg. San céad cúig bhfuil sin seo. Léhaid curthas deá agus burna deanna go mbeidh an sin a bhaid. Go fáil aici Bert na sala arthaí. Sergeant a ríist. Huntosaí agus Sean is teachtas deachar a cuasaí ruúthar deanta aici. Sin go hart fan lachhorcha leis anna cosanta sin deanta ag Ard Mhacha agus Megan McCann. An sin a leo agus teachta má leis. Hanan ar fáil éis agus Hanan agus cosíocht díontach agus í stúm glór an pás a hórte agus Sheilh a Conall agus Grace Ferguson ban bailí againn in isis. Agus de gra Ard Mhacha imríonn siad le níos mó luas ag teachta má agus Tá Dara teanna go mbeidh an stop a chur láfa trasna na Páirc in isis agus gan le an stóibh Tráchtaire an Rahonsaí. Drús duine go siúd gur bhhaile hí a rihanama Brú Huntosaí agus seo inis an luas ag teacht agus í Gary Fries tá spásan san lár agus an ruúthar deanta ag Coleman go fáil ag drús. Rion sin go machan agus machan plúachta an sin le gansa hebhána agus iad deanna go mbeidh teachta má leis. An ráta ibre ócail Dara an seo agus machan an sin ag críicnú suas ag Tráchtaire le teach trúr acu go réiste ag seasamh agus gan an fáil a hórte ar rud is fearr faide an gite sin den chosan siar in siad. Wheeler í híon Ciara agus Gillian in isis ag feimú agus iad san ag titim siar an isis Lorne Murta agus rásí an déidir í híon agus má Conall an seo chunú muid súil ar an caisin de réir chéile agus inis Gillian Wheeler Brú Huntosaí a gáil Harris Coleman anna ruúthar deanta an jigla hí seo creighton le scór is féidir anna scór an sin ó Gillian Wheeler agus í teacht Huntosaí gáil hartar Coleman an sin agus anna rachtail Huntosaí deanta aici agus éfachta agus scór crinne go deireadh.
Kildara trúr timpeall Lárna Páirc acu agus léite go fíor mhaith ag Lúthchleasa lenahan an sin agus spás fáscoilse agus í chur fáilte ribh spás sin agus teachtan tosaí in éis ríist na gansa hebháine ag tuairt faoin iarach seo ar imolin stúan sin an ceann begar ná í farrad agin agus chuirn sin Kildara ceann hon tosaí an seo a bar nó Lúthchleasa in Ard Mhacha Lúthchleasa lenahan an lean coolí a bhfuil an kick má sin agus a chur Kildara hon tosaí sin teanta go fíor mhaith ag anna chár hon cumman a feicú má agus ar náid pás íonta anis seo thugah Niamh Henderson i ggéireadh Sathairn acu Niamh Henderson tin sé thar a trasna na go dearú an cúlaigh fáscail siús a ribh Niamh Henderson agus sin agus í na ggéireadh Sathairn sin agus well nílas agam an é go deithe sí faoin léithróidin sin a bhaid baríocht agus go deithe sé thar an trasna na státhe ag smuintiú ar chúlainn sin cai sí bhí sásta go leacail le chúlainn go dearú ó grína teanna go mhaith an na kickan má áil ar siúil an seo má dohartí faoihrúin sin Niamh Henderson teanna go mhaith géirí stop a chuir an darna thuair agus buntáiste le Kildara Tá sé go go mhaith hin seo agus sellh a chuine acu agus Lí Riley ag brúfrís Lárna Páirc réir fáil faoin seasta ar seo agus Bert an áid tíal Lárna Páirc Wheeler den go siúd a gréíonn si é a chur isteaga seo breisiú fríd an lár Fergus na géirí stop a chur agus ó hanan ag stúrú cuasaí is tíon sin Lauren Murta Wheeler is tí an tosaí arthaí Marta í farrát agin agus í tuairt faoin iarach seo titan sé isteach go himna carna go deis fan cool tin sé am fanne dair chuig an sin an iarach den sin ag tiontú isteach ar an chidág agus Kildara Conall súil ar an léithróid an iarach sin a hana isteach agus é Conall ar an Páirc agus sin anráta ibre an sin ón na tosaithe chun sinna anú agus tiontú began de anna chár bheith múscailte agus níor sin ag teachta se ó Prizeman agus an áid aim a luimú drifach lethe seo Tá sí Har a bheith crinn agus cumasach ó thuíomh scórna banar náid near taí aici ag mar glefa le ar leisanda ó hiú na sacarde agus ghlacinn sin ceann seo ón talú éar seolta is bul sé coolide cai Ard Mhacha ag lána suas agus teanta go maiid acu agus an contairt sin Machan siarnis a cosan agus a géirí iad a bhrú hon tosaí mé Ferguson ar fáil fan a honne Machan a ríist agus Ard Mhacha níos muille ná mar bíasta graag teachta má rinneann siad go Grace Ferguson agus spáisiir a tíbhile den Páirc Dara inis agus Lauren Murta stí cefad cuasaí ar imol stúa inis má convol Géirí ó hanan a réanú agus a feicú má sásta sellh a Conall agus go trasna Lárna Páirc agus ifrithe thart arthaí chutha isteach agus well ag na buanastóirí a stradan an seo bheith fáid nafaúda ach anis rás ag teachtan tosaí McNally I géirí é chur isteach a Henderson agus Coleman coibre den Sky agus Machan a teach fríd tá Henderson an Machan na híon Barry a cush ceman an ihe Lanson Rai agus gramú íontach an sin ó Lúthchleasa lenahan láb ar dóid chutha isteach agus den darna thuair stop chutha le blaithín Machan ag teach fríd agus tuairtha sé sin misneach agus ardú manam de Kildara inis Mas féidir láfa breisiú níos giste leis an léithróid déanna sé an difer go leor spáis inis idir a léithróid agus an lína lean tosaí agus Lara churann I buint teiribh as an spáis sin Wheeler taú leihí Wheeler agus a géirí cutpur a chur maithas a bhealach ní féidir cosantóirí Ard Mhacha chur amach as a ballach Ciara móran Tarú Sargent ar an tíbhile den Páirc takeíocht an fásta ó Lúthchleasa lenahan tanné a rísteala teachtan tosaí churann agus Roisin Byrne anna get a immertin sin láhad an Sky hen sin ó Lúthchleasa lenahan an léithróid chutha isteach churann leis an éire seo seolta isteach agus thar an trasnán ó Lara churann agus comhairt den Sky láha thar a bheith gastain sin ó Kildara agus iad ag brúthon tosaí Lara churann a bhíon ag go dearú an é chur thar an trasnán chun Kildara chur cholín hon tosaí an seo
agus 3-1 with Yeg, Immerha and Shaw, Bark no Lúthchleasa. Agus Clutha, Harvey Tachnavach and Shaw, Inson Kedla. And that Erin agus, well, he had Argelach, well, 100 there, Lina and Shaw. Done that, Honda and you. Anna Carr, agus he's asked to go. Because he's asked in Shaw to grab, then she go, Higativ Aladdin Fark, agus Coleman, Janta Gamoy Coleman. And Shinna Hunyal Tiva Steed and Fark and Merhut. And the Janu Fall or no Janta, Lisa Shaw, Giri Stop of her Lehi. Shin Ard, Hard, Finn Goolan and Shin. Coleman, Curtis Jagged Raw, Real, agus Harry Stella, Murta, agus he Udrasach, Steen Shin, Buncha Gamoyaki. Anna Emerch, O'Laurin Murta, G. Sean and Kedla, agus Caldara Nisht, agus Ratagan a Brew Freed, Larna Parker, Stop Meach Laha, Kurhalehi. Prabhu Lechik of Fear White and Shin Curran, agus the Jugalehi Golosyahan and Ketog, Gadiak the into Janta and Shin, Igard Waha, Janta got Fear White and Shin, Ig Mulligan, and Shin Winter Ashed, agus Curran and Oi, and Atch Harvey Contocha, O'Hannon and the Gusage, Clish Janta, agus Tahi Ataki on Chartam all Ash, agus Ashen Cushionston, Sky here East Janta, Ig Maya Doherty. Shin Lechik of Fear White, Chacht, Ma Hunt Hussy, or Neve Reed, coming the Mohasa or Doherty, Instant Kivlin Shin, Nedri Hean, agus Real Gaji Shaw, Wheeler action, Rohlu or Doi Janta, the skill into Higavan Shaw, and Shelava Conall. Rahad Gimpy goal Barrett, Kush came in a Togi in Shin, Wheeler, agus he Harvey Effecta, Shelava Humper Hunt Hussy, Ratagan and Ish. Gary was Jag, an era Shaw, shoulders, Jahig Ratigan, Wachiaki. And the will, Shishin, agus her 4-8. Then Shishin, and Cossagus Ladrak at her, Egg Ratigan, Exi, a Brew Freed, and Ershin is the Reagan. We got her 4-8. Car, Granny Gullis Jag, and McCann O'Chlan Aaron, Champagne Kogo Olu. Because Nyardaku shoot, Gimmerton Shaw and you Dard Waha, Gramu and Shin Janta Larna Parka, August Lisa Shaw, Janta Fear Why, Hanshina Winch, August and Caution, August and Lad, Direct O'Kildara, Golashahik and Gramu, Santa Sagalore, Inson Kidla, Maratan Van Kierna Shaw, Lauren Marta, August E. Brew Hunt Hussy, Darshan Dridged, Hinkshi, got a vegan gold sheer, got Kira Wheeler, August Aoife Ratigan, August Bayard Waha Sastanish, Goal and Lewis Stopiaku. August the guy in Ish Kildara, Rudda Fegu Ma, August Spasa Osculch, August Sean Van is far, and Shinianu, Wheeler, Kushkem, or Doi Janta and Shin, August Slash Kem, Urchlay, August Iagiri, and Shin Grace Ferguson, August similar layout, Egedi Cuthbert and Real and Shin. Grace Ferguson, Sheelam, the Gimpy Garushik Shasu and Arja, Cuthbert and Ra, Gergrem Liva v. Akisha, Wheeler, Hanagastya, Gazi, the boot she Oris Jen Shaw and you, Dahana Ardwaharnoi, Gazan Clahagaji Shaw, Ishke, Nyart Ishke, Chachter, the Fark, Augustami Janu, Wheeler, den Yaku shoot, Gazan Chas, Samu, Meshi Abu the Lanuch, Leshan Chas, Maratan, Ardwahan Shaw and you. Durndalen, Prizeman. Kildarna Ya Hulin Huntossi Gushin Creepy hit. Go for a stick Prizeman. Kid can fight Jackie and you. Because Mia Ferguson and Conall and Sula Arhi and Shaw and you. Ardwaha Sass to go Garage Lash because Chachtama Freezing Alawa. Ferguson Catch a Magaji and T Velaga Blahi Makan Agus Ye Gumper and Lehuja Hart Agus Spas the crew who purchased East in the Salar Hey Sergeant Agus Murdoch Gafoy Ig Makan Agus Val Janta or He Agus Ruhuri into Janta Huntossi and Shin Jacker Stop a Curlehe Agus Ig Brew Freed Maratha Birch in the Salar He and Erie Shin Agus and Buntash Lehard Waha Makan and reached This Cuslugger Hookshi Bullion and Shin Agus Ig Chak Freed June Fee, August Darnell Parkinson. Burher Galore for the Shin, August Giri Gameshi Apple to Golorai. O'Hanlon, Nishan Tree Hookan.
Creedna Hicka Slackraki, Trikin Facha, Egg Caroline O'Hanlon, Ensign Clahega G Shaw. Agus machine. Curnchy and Varna as Lou Eder Fernia. Agus Eddie Cuthbert, Nig Liggins, Fernia, Artriha Yanu, and Tivel in the fact Roshan Byrne, Hias Fuin, Agus Eid File Corlesh, Agus Stop Corlesh and Clug and Shaw, Agus Byrne Giri, Corlesh Isle, Agus Benjalan, Lagers, Costa Bedger go hard fun gluing and chin, Tivel and Fark. Maggie Farley, Conall Sula, Cursi, and Chinalarna Parka, Castle Gwill, Burner Ashter, Jan Lemonish, example the Lance and the Ryle Cursi. And to Shibaka Galore, Gazir Rockter, the Shahagalina Land Tossi and Chin. Ard Mhacha goes Wajesh, Ishka Eiler, Board, Danda, Erin. Agus and Vishishin, Agus well, the Muir, Tivella, a Gimpy Erna. Himroy Galore Ishka Board, Agus Sus, Lesh and Emerson Shaw. As well, and I young Goldshin, McLaughlin Ishka Board, Himroy Gafoyle Giri, Cursi Alachno Mach and Shaw, the whole green, Agus may rain on Renish Gold Garage, Agus Shaga Doherty. Thomashin Jash, the whole green chalked them up. Agus Lanahan Ish, Captain Nefernia, Ard Mhacha, Ard Mhacha Ish. Dara Jonathan White chalked them all ish. Kieran Moran, Fries Larna Parker, Sergeant Arish Dalik, Bruhon Tossi, Agus Galore Splasher, Tivelad and Farkmas, Fedre, Woga Gumurta, the Rathagan, Aneka Lehi, Nish, Iageru is Ja, Meshi Sasta Torch, Fuyer and Kit Dog, Agus Ta, Neil and Krinisaki, Chinchima her 4 8 6 much of a do that. Agus and Leroy Jumper is Jahaki, Agus Giri. Jesha Kruhuji Hien and Darnicum her 4-8 Mashinda Ig Kildara Kulin Adrahu Jai Momacha Legal Gaji Yahama and Shaw in Ard Mhacha Agus Tuhan Ian to Dandar Ernan Shaw Clehe Kriva Gahanwood Ern Lena Dandaran Ard Mhacha Yet Fui Vru Sas the Gullarashka Anakar Agus Year Laura Grena Amahan Tossi Erhi Sas the Gull and Shaw Mulligan Magga Ferguson Ard Vru Agus Rata Ibra Doi O Kildara Nisan Kate Fiha Bommacha Ka Hairi Hauna Lehij the Wheeler Lav Kurhas Jap Agus O'Hanlon Abuda Shinafek Usuas Agus Ihian Ignath Gugamoyle McConville Inte Chad Freeds to Ruharin the Chadik Mulligan Tivlehe of McConville a goal Yehian McConville Freed Larna Parker McConville Leshanir because he stopped Higamich Laha Ard Hartfun Munyal and Shin to me Janu Bedrick of Hekam Janjam Gullis Tap Agus Tick Ernoi Hakan Ruhur Ian the Shin Janta Hun Tussi Iglarn McConville Nero Roshan Mulligan Ni Doylem Abel the Gol Yehi Agus and Lewis Agus Nakotha Nasala Tugga Ig McConville da Daniela Ig Smuintuar score Ig Jeru Ig Cuthbert and Ish Giri Daniel Agus a Gulsa Tor and Ish Molly Aspel Jerhin Nihan Lisa Shaw Agus well can you Shaw Need the Tawakta in some momentum Agus and Doy to Cursi Gull and Shaw Mashinda Xi Togai and Carta Mashinda Jai Monche Agus here Vincha and Shin Agus Janish Shin and Differ Dochel Dara momentum Law Akan Ruhur Agus and Damash Jer in Lauren McConville Fritz Larna Parka a hook Galore Keshtina Agus Jeshanish Ard Mhacha score na Choramun Shaw in Ard Mhacha Niv Reel Leshan Iraq Creedly Gaslack were Ig Reel Agus yet Choramun Shaw Chlarn score and Buntashja Ig Ard Mhacha O Hiu Ivraha Farta Shaw Agus Jai Momisha Le Kahuaki and Ish Agus well Simul Kajay Yanis Kildara and Ish Doherty Coleman Giri Yaranuich Jantagamoy Doherty Chantamaka Foyd Shalavaki Anna Ruhur Janta Eki and Ein Coleman as the Snasala Heagashin Ruhur Ala into Janta Kildara Bruhon Tossi Anna Merchant Chino Lanahan
Honey Umper Huntossi. Agus Kildara Giri Shell of a Conall Nish. And Tam of Welch must Fager. Agus Shinata Yanawaku, Kira Wheeler Nish. Wheeler Sasta. And T Valor and Fart, Rushin Burn and Gall Agus. And they roja Fiku Suas, Agus Trasna Galarna Parker. Lauren Murta, Agus E Tishkin Galore, Gagahishi, and Waha Avalo Mahanish. Svedger score a wine to go am shoot, instant Trev Shaw, Tiki Shit, got a few oration. Agus to Dinyagan Ern Fark. Kalahana Sasta, Shenova Conall, Alarna Parker, and Waha Valuama, Yeruwahu and Obrayanu. This Murta, which is Muncha for the Bruhan Tossi, Neil, Chinche, Rash Galar, Byra, Birchesty and Chin, Wheeler Dinyaku shoot, Moran, and Leah Riley and Isht, Harave Conta Chahe, Tasha Gamoy Lesh Kichi Shaw, Shinye, Bomachikalai, Machine the Kharascha, August a Nation Lewis Chak, Tugas, well, Murta Girishini and Rihanama, the Taki Hector File, Roshin Burn, Doherty and Nye, Chak the Mahon Cornell, Doherty Giri, Taki Hector, August is Learna with Yumlin, Comforta, Torch for Ye, he and August Giri, Tossi Eiler and Lehroj, Trefshi Inta, Okaldar and Shaw, on Shell of a Conall, August Murta, Trasna and Daiha the Kuiganish, got Curran a Grahu and Mahagus, Sasta, Goldshirish, Galarna Park, Whole Green, and Tien Dinya, Ella Tasir, Khul and Shaw, Symbol, and Mishit Sasta, Galarash, Tick and Kulbaira, the way Conall Alar Parka, Rishtella, Nia Riley, Shaw, Contercha, Nertu the Giri, and Shell of a Conall. Gafoil Aku and Ainum burst to Steve Harter. Kelly Mount, Camera to Q and Galore. Instant Clahega G shot. Neil Dini's far in the score. Amshu Dardwaha and Kelly Mount, Mowan Shajesh. Whole Green and Ish. Some cool by the Chaktama, Hundunya Brescia, Horch. August Rishtella Doherty and Emercho Doherty. Lubo Hart Chaktis Chak. Oh, Kildara August he well. Tasha the Kimmerch Cleha, Harave, Contacha Hancho, the Sheriff Gafoil Aku, Tashidne had for 3-1 with Currischa, August Hilha and Amana, and Costinchis Far, and Golham Tossi Lesson Lehroj. Whole Green, August he and August Murtanish. Defer there, Conall. Khul, Agus a Conall Hart and Daiha the Ku, Agus to Golham Tossi. As Kildara and Ish, Agus Uncan Spas at the Foscal Suas, Agus he able to rock the Lesja, Agus Wheeler and Ish. Igiri Buntashja, Wincheshin, Passin, the Tugas Jaga Burn, Wheeler Gafoil on, Wheeler Lesh, Agus Ruharin the Chanta Curran, oh, Sawali the Chanta Ganakar, Agus and Lehroj, Glim Nuas Chahanchin, Galawa Blahin Maka, and Agus this Fager Lard Waha Brishu Moka Gasta, Nilak Birch, Sawala and Ish, Dochel Dara. August McConville, Uncan Spas at Tasti, River McConville and Ish, McConville and Ruher, it's Jagga Malin, Corpinta, and Nusa Jackie, Hunchell of a Winchin, Kelly Malin, Gerda Stahar and Kitdog, and Goul and Nusa Jackie, August chugging much a rash tuck, and Iraq and Chin, and Kildara, August Nalauer, Doi, V, Ganachar, Insnachul, and Chindard Waha, August well, Kildara, I can merch Shalava and Chin, August Brew Freech, August an Iraq, the Hanagas Chat, O'Curran, Gavistu. Blahin Mac and Rim on the Carnaga. August well. Nigga Jerry. Bejer Shigard Waha. Golhun Tossi. Oh, Shin Nig Golar Fori. Lucas Drohirak and Shin. O'Closs Steve Reed. August Veg Duel. Lehirak Shin. Golhar and Trasnaniga level shaw. He and me has to do that. Yard Reina Aku. Hun the kicking in a Hogaler Noi. Whole Green, August Kildara, Yedig Janica Moy, O'Heo, kicking him out there. And Farkle Lachno Ma, August and Chin Lewis the Curris Jahan. Shinan, Lav Curris Jahan, Chin McNally, Unstopper Curla Murta, Sholtas Jahagus Buntash, Chin Le Ferguson, Janta Gafir White, O Ferguson, Chat Huntossi and Chin, Porsche Shin, Ardu Manam G, August E. Gimmerchinson, Lena Land, Cool and Chin.
Conall Súla Prizeman de rare Chéile agus sin de caihí Prizeman teacht agus tréimh sé cosint a dhéanú inis an spás inis rih Mulligan agus McConville agus pass cliste tugus teag Coleman sin Craobh achtain sin agus láidracht a Kildare teacht fríd a caiisiid bheith crin agus cuairma leis an léithráid ach teanta go fíorháid bhí Coleman in éreachta le steach spás an sin fi sin go léite go fíorháid an stop a chuir leis an iarracht an tosaí agus an cluthe contacte seo Emmert ag Kildare rísteile Shéanna faoin seastain agus ó sin burn in é teach go dóin an sinna feicú suas Molly Aspel agus Dea Shecky Sheila Vumper han tosaí mas féidir Wheeler Feiler an tíhhead an Páirc Martha Murta in é sinna Leo agus fáite aici ag dearú éise a chur dearú leis níor sinna tean níos luúthe agus abalda bheith páirte Wheeler leis an léithráid gánta sinna teanis an spás a goscailt rih Ciara Wheeler agus curtha Dea agus Háirn trasnánig Ciara Wheeler ach an pass a chur Gillian is Dea Hecky agus Craoh dói deanta ag Ciara in sin ach sin golúiseach den Sky deanta ag Kildare. Kildare mar sin de Coolín han tosaí fiche second a gáil ar a chlog anseo in Ard Mhacha agus ruúthar deanta ag Grace Ferguson han tosaí Machan ag taú léithí Kelly mal na Geary agus ag scrádáil na Geary sinna bheith curthas Dea Hecky sa mú go leor Líse Lenahan na sí han tosaí ar hí Rinneann sin is gálas Dea go Malin sin deanta go fíorháid ag Lia Riley an sin láidracht an sin insignéir agus sin glanta Suasaki agus é curtha go Doherty brú fríd agus well brata Beidir sa bhealach an sin ar Prizeman tuair sé Dea Sheala mar sin de agus bheith lucht takeíocht a Kildare míthas de faúda sin daoine óga ag generéad a Tráchtaire an Páirc an seo a Bach na Lúthchleasa Críofa gan Ian Iris an seo Machan ag toirt faoi ón tíomhlín a seolta is deaga hamil na carnaga songs a grim ag deanú an sin agus mal na golfan a honne Ard Mhacha sásta gohain siad Dea Sheala mahas agus tan tam curthas Dea go maiid Kildare agus well caiitiú rá gur sin buanas deacht agus Sianail óhan den Sky deanta ag Pat Sullivan agus Ferran Segason Dí Lyle agus well na Frinne is far ar nói planana acu funne hanrad ar a Páirc agus na duine gan thu go gaiidú Sheila a conne deanta go maiid acu sin go mé jaabhhaid sin mar sin le caiithú ag seo sa le hagann sios death ríist Machan agus rinne si gol go McConville nís a go bhfuil Machan céad faoin géad cuma arthaí bhfuil si rubbag bacha go muí ar a Páirc beidir an buile sin a thug sin níos luúthe idir an dálan go Dea Sheala ag Ard Mhacha ruí a chochramú agus an Kidog an then Caroline O'Hanlon a bheití inis tá an ggéir go leor Hannan inis Gearí an taithí ar fad atáí an seo Leo agus a churas seolta is Dea agus Díra haar spot a dú ag Caroline O'Hanlon an ceatú chun fáite aici an seo aniu in san céadna agus na Frinne ar chóscóir agus iad a golas Dea le haid foscú soisce agus angú gréine an seo Beidir a Bach na Lúthchleasa an seo in Ard Mhacha an céad le Harvey Sultwer an seo in Ard Mhacha agus an dá ar na Gearí áte cinú ins na bátaí ceathrú canis de chríomh na bliana seo Kildare a golas Dea dús hiag na seomra festais iad híana bheits bras ásta leis an teaspatnas sacú an seo in Ard Mhacha in san céad le go leor le teanú in san darna le agus Ard Mhacha golas Dea inis mar sin de gobar taiisiid an seo i Bach na Lúthchleasa sé foiinse ag an dá ar an seo tógin mar síon sos agus an ráist leis an darna le gan na heileú muile. Tugas Deachan sin go hamil na carnaga bristes Deachan sin go láha Sargent agus níor seoltas Dea Hecky agus Háirn trasná agus si caiú gansaí ar a dó ar a grim Coleman an a ruúthar deanta an jig le seo créitna le scór is féidir
Anna score and Shin Gillian Wheeler the Charlton Tussie. Well Harter Holman and Shin against the Hebwana. A torch for Nearach Shaw, a Rimmelin, Stu and Shin, and Can Beggar now, Eferat again. Agus Kern Shin Kildara. Henderson! Oh, Chenchi Hara Trasna, and Gajeru, Han Kulik Foskal Chus, the Revan Eve Henderson, and Shin Nagasi, the Gerus Jahan Shin, Olisha Lenahan, and later Kurhas Jahan Curran, Curran National Shaw, Schultes Jahagas Haran Trasnan, Olara Curran, Agus Coermiston Sky, Lau, Gown to Shinas Jahanish, and Spasik Oskul's Riv. Kira Wheeler, August Kurhas Ja, August Haran Trasna, Nick Kira Wheeler, I can pass a Gillian Ja Hecky,
Heron agus an Cléthe Jar na den na Babhta Craobh an seo in san Grúpa at in na Cléthe Ceathrú Canis the Socrú an seo aniu agus iad chó scór in Ard Mhacha. Sé chulín an dá hiú an seo agus na firne a golastea hiag na seomra festis agus céad lea a bhí de sultwar fad agus brad tachnafach agus and Erin a hanodar an lína dóibh Ard Mhacha nói agus a géirí críicnú ag bar an tabla a chinsiú agus Cléthe Sála in san céad Dara agus na Cléthe Ceathrú Canis dóibh hían agus bhil ar nói mar chailim siad agus móna Kildare aniu a bheith siad san imithe agus Kildare ar nói Ardla Fásta bud siad hían ag tríd ar waithe leis an dúis ceanna céanna agus ar nói níos táhachtaí go fáil beg na fannacht in san grad sinse den bhliain seo hagin. Couple of moments a bheits le caiithú ag líise seo agus í go fáil ar sa bhinte in carta buí a fit le suas in san céad moment nó mar sin de si hían ag deanú ré ar a tíomhile den farcanis so le hagann tíos simú golóir bhí Íomh Leafraí deanú teamh suas Ard Mhacha ag le hama agus simú go bhfuil sisin é teachtas te agus bhfuil sonta sa gur blahín macan atá gimach agus bhfuil Luimiid in san céad lea gur bhhaimiid gur feic sí gáirtú agus í golastea ag ceblann sin in san céad lea Íomh Leafraí mar sin de ag teachtas te ó bháil í agan caithú gansaí a bhar fiche an áid blahín macan bhuiad Ard Mhacha nach tá golóir tosaí agus taithí acu ar an farc momentum agus an ládrocht agus an luas agus an foiineh ag Kildare in san céad lea agus ag glasan le sin agus rátagan in san darna lea teachtar éis an tosaí Lenahan ag Garda Fríd an lár deis fan you could Lenahan agus Rennie she agus an céad scór fáilte ag an lán chuúlaí Lenahan ag teach tíar a hólar na Páirc agus well a rístála Kildare ag léirú bhil siad hían ag tríd ar a bhaithe le batha sacú sin in san Cléthe seo seolta maithe car go lár na Páirc Ferguson faoi sin agus Lenahan a fuair an scóir sin agus cai si hían cosan si dheanú ó Hannan Similar will agus mé na cosa aici in san te seo in san darna lea Kildare ag tríd go féachhair den léithróid ar an tíomhheile agus Ferguson ag deanna go mhaith le rochlú maithe sin Niamh Henderson in é teachta má ó imil na carnaga tá sé ionta teanna stíon sin agus go fáil ag Henderson a gilíonn chuid is far an aisle ar Sargent an takeíocht don ó riil agus riil ar rís is tean san air ach fáilte ráist agus is tean láha seci an éir seo seoltas te Malan agus sin agus ar fóríl Malan agus rud amháinar in Tineki nuair a fuair sí gréimar a leithróid sin agus léironn sé sin tuiscin se agus áitiúil chlaig na Ard Mhacha é teachta má go dtuigeann sé go gaiisiid golf an haine Malan agus an éire sin agus well thulgríonna fesáasta gol fáhanne an leithróid eile sin agus well ní festan é go bhfuil sí géirí and you iarad mar sin an tam a bhailte rístéile tá siad culín an tosaí ar chláir scór tá bommart na gá eile le caiithú ag lísa seo sa le hagann sios te deanta go mhaith ag an chulbaire an Ciara Wheeler ail fuair sí scór galanta in san céad lea í híon agus Gillian go mór an uachtar agus de sin is ag Lia Riley a lár na Páirc do Kildare spáis díire lár baire acu agus Lauren Murta ag brú Fríd Murta cynna far fáilte ar Coleman ag tríd ráist Shelavanis ag Prizeman ciúan golóir agus Marialler Ferguson den chuid smó agus an job deanta isise lena an teachanáid ar a Páirc ó sin burnanis burna géirí gol hon tosaí ar tá deanta go mhaith agus Shellah go fáil conní ag Kildare aráistenis go burn agus an éir sin seoltas teach agus an darna chulín fáilte ag Kildare inis in san darna lea agus níiríonn sin Róisín burnig brúhan tosaí Tá sin rásca cúgur déaganis agus lísa seo a caiithú gansaí ifar a cúig aráiste ar a Páirc í híon páirteach in san glúiseach sin han tosaí isise go an arca inis le Coleman brú ar anna car deanta go fíormhaith han Megan McCann a feicú má McCann agus léithróid gánta is teacha dró Keith McNally an éadna mai a dohardaí McNally agus Lewis dá creiste ancorthaí a gimocht seoltas deach agus sin golamach agus ar fóraí ahanrad deanta mar scartaici ag an éireachta go dearú agus é gaiitiilt ar híomh na leibh chlé agus ar fóraí Kildare chulín an tosaí Lauren Murta isise ag reachta ahanrad trís lár na Páirc dóibh agus Ciara agus Gillian Wheeler
ach tá Shelf buinte ráist ag Ard Mhacha. Henderson agus takeíocht don ó Lavery agus ag smuinte for idir an kickoff sásta. Horse go McNally agus a ráist ríist takeí ag Lavery. Teacht fríd ag pontáiste leihí. Scíú leis, Ramwood ráist. Don chic sír. Caroline O'Han géirí ar na himróid rudí a hacrú síos ar the Páirc. Tuair sé de seala Ard Mhacha inis. Agus tá méid deanú níomh riil agus agus caiadhhain nach rúsí. Harmalú Bertse hóna hiireachtaí go dtí seáin san cluthe. Cena bhain ar fóraí agus Conall is deahan san neir. Ní híana a bheits brasáasta go deathaidh sin a thar an trasnán. Agus scór fáilte inis linn san Darna lea. An bharna slú a ríiste ar na feirne. Ach gina Cill Dara agus seach gin. Ag Ard Mhacha anna chluithe an seo ó chathair Ard Mhacha. Murta a ríist faoi ahan rud mai a tuig tarlú. Tá Cill Dara í sásta gol an tosaí. Agus Ferguson ag teachtaiste láidir orthaí. Cabal de Shelf a Conall. Agus é a chuiriste go Ard Páirc a réíonn siad slí amháin agus slí díra leis go Priceman. Priceman cliste go leir agus an corpan úsid. Agus an Priceman ag scíú leis. É sin curthaiste agus ar fóraí. É chlágan faoi in é sin. Gléironn sin contar setán agus Priceman ar imol na Carnaga. Well, neart taithí le Cill Dara faoi dhíos le feirne na Héireann faoi dhíos agus le Shamrock Rovers faoi dhíos. Agus well, tá súla agus iad a chuine súla ggéir ar Priceman le linn. Pat Sullivan a géirí go sé híon ar chláir an scóir a bhíarú an cluthe seo ní suntasí na mar tá idir an Dallin McConville. Ruthairíonn tá chanta McConville a rí seala. Is tíal Arbeir at Henderson McConville le híon. McConville leis an íar teachtaiste. Jerú. Agus ar fóraí agus well Joe Finney Darnell Parkinson mí háasta na hiireachtaí seo na seansanna a teag Ard Mhacha ag gola múd ar a chéile. Ach iad tuiscin go leor má leanan siad a rá go tuigh sé ag Jerú. Ach níl Cill Dara go áitir bí agus iad thosaigh go fáil beg an seo Ard Mhacha sa bhála faoin seastan. Agus Ferguson a géirí teachta má leis. A caint le lucht banisteachta Cill Dara ag leathama. Iad híon sásta áitiúil siad a go leor tinte le mócú acu. Agus níis íomh Lavery ag scíú leis ar a kickoff lágíireacht. Is teagadtí an cúil baire. De sé Cill Dara níis brisú má go gáasta leis. Anna fast tugan sin. The Kira more and níis McConville sa tóirthaí. Ag Jerú churann fáilte. Curthaiste agus an íireacht an sin ar an G Howell catch toe. Agus curthaiste dagad teiste. Tiidir a fóraíl. Ó Róisín Byrne sin. An dá ar an couple íireacht an is ar fóraíl. Agus íireachtaí bheits thar a bheith luachhuair. Ag cion scríban is. Cos ceman an sin. Fuairsí ar hiúil leis. Catch toe agus í ag teachta má. McConville feicil go leor an san Darna lea. Agus Drús an is. Curthaiste go Henderson. Drús agus íine Lance na rá leis Drús. Ag leanúint fríd Larna Páirc passing the tugaiste. Kelly Mount a go an talamh. An réiteoir a gimpí ar na himróí go rá stop. Agus Drús ag stopú agus nífas cén fá. McConville ag scíú leis agus McConville an íar sin. Agus Conall ar fóraí. Iad ag scíú agus ag scíú leis. Ach lín ar fóraí. Ard Mhacha ag bailú de réir chéile. Agus Malin a gol an talamh an sin. Ach Eddie Cuthbert agus é géirí ar na himróí golar eile cuasaí. Stop Ard Mhacha píosa. Rudnach féidir i dhéanú ag a level seo. Tú gol ag an nádó go ríthe náma. Tróirithe Becky amach ag Gillian Wheeler híos fuin an seo. Golar a tíbhela den Páirc. Áitiúil ifir a sé Lauren Murta agus ifir a cuaig líise seo anis. Ag teach frís Larna Páirc Colemans na salarthaí. Ruthar dóid deanta ag seo. Nís mó fuinne feici caiisi deim mumaite. Sa bhachsa tucha amach anis go mór an scíla sí leis. Ní annaí agus cuirísí é amach go burn pass íonta agus é seolta iste agus é ríist. Agus tréimh sin is ag an daran agus iad cunta
Has na hirachtaí a chur ar fóraí. Agus Beidir agus simul le rá seans gur bid na nearagaí atá chuirteach orthú inis san Dara Lea agus tuigeann siad céiceáil luachhuir is atá bu an seo aniu. Tá tú géirí duine bheith stúma ar a farcan is rudaí a hácrú agus ghlacú leis na seansna. Nó sin Mulligan ó chláán éireann. Sin pastan Sky chutha deachan sin gníomh Henderson chun tosaí ar Murta don chéadú Beidir Ard Mhacha teachtas de agus fáil deanta an sin. Cosbar ra gurú láh chutha de chun riil sin a bhíon a Haran sin talamh. Sin gurú cleisteach do gaiis sin agus riomh riil I ggóil an talamh fástan ar bhaith sí an lábhah teachtas de le fíorne. Ach tuair sí de seala G ceann bhhain aici in san Dara Lea an seo. Agus an éire sin ggóil ar fóraí ceirceann Ard Mhacha san Dara Lea. Tá mé deanna go bheice mo deathraithe go lú an seo ó Ard Mhacha. Quigley Emer McConaughey ag teachtas de an áid Ciamh McNally. McConaughey ó chláán éireann ag teachtas de an áid Ciamh McNally. Agus tá mé deanna go bheice mo níos mó áithrithe. Ard Mhacha mí háasta ar an tíbhile an far fan dóid a rudí gáil. Sin abalta brúachar ar thulgríonn an sin chun sin a bhaint ráist. Deim momite imihéan seo agus mancóg deanta an sin a thóthas deis is de churann mas féidir seo thugáil agus éhhagu Páirc go gasta is títhaní ag ridim síos agus inis Prizeman anc skillíonnta ag Prizeman I ggurí Ferguson a chur amachchas a bhela go fáil aici léithráid ionta chutha de go lína lean tosaí an féidir le burn seo chríic nu is ní féidir agus sin sin mar fóraí goúiseach den skyhan sin ó Prizeman is teag go burn agus well mas rud é ghfuil Ard Mhacha contach agus luchta as cór na chúil tá Dara mar na ggéirne in san Dara Lea ceir cin fásta ar fóraí acu car agus well an dá éireann agus buntáiste agus well muir tíomh lína Dara go ar díiríonn sin ar an tíomh eile ach an cinniú sin tugad caithfidh grú lámh leis nó ionga nó méar nó rudann seacht Marta go fáil ní Pat Sullivan éirí sin an go ar díiríonn sin a caiiste Maggie Farley teann imimetar iad ar an dalinn agus Coleman bra láidir chun sin a bhaint sinníta ó lís seo teachtas de agus stop curtha Tá go leor ar an lína an seo agus teannas ar na tíomhanna agus ar a Páirc. Tréir sé deim momite nó mar sin de imethe in san Dara Lea agus go leor curtha mú ag an dair an scéal is mó in san Dara Lea ar nói. Simú go leor mé deis eile cúla Ard Mhacha mar a bhí Kelly Mallon Luan san Dara Lea anrú th deanta ag drús a géirí. Rud a chothú an seo más na dosaithe má conmhil néis sé glúbú chart agus a géirí a rístal a rudí a chur gáil McConaughey agus an céad se le fáití ar ais go drús agus deis ag Mulligan teacht an tosaí inis cai Prizeman go leithí pasínta tugas deanis go McConaughey an an aonta géir agus í scíú leis agus ar fóraí le rístal agus bhé rá rud céalhfuir le deanú na teacht rá leis ráis leis léithróid agus a géirí an sealamh a coinneam agus Lauren Murta céimeachta amach ó cuasaí agus ifir fiche dó mai ran ag teachtas de ina háid siúd well sin áthú suntas a th fád deanta Dara agus caithí gur gáirtú atá churás de Murta agus buile de Dara sealamh acu agus iad glúiseach an tosaí burn agus pásínta tugas de drá Wheeler géirí teacht amachchas Páirc go fáil ag burn láhaínta gas de deis Dara churthas de agus thar atrás ná agus bhfuil mai Ryan a dhé teacht ar a Páirc díire ar a Páirc agus díire scór amsú agus scóíonnta agus tá an cóimhirte de Dara a más na dosaithe ionta maiad de Prizeman de burn
Mas féidir Dara bhí níos crinne as cóna chu a han seans go mé le lá an seo in Ard Mhacha tá splanktaí inis bhrean na húláide agus drús in é reachta leiste agus gafte an seo agus gé brúfrí siir sao an cinne sin gáil le Ard Mhacha ach a níontí mar sin hí me go chuirsí chlágan síos agus grúsí brúma go Lúthchleasa Sealah Ard Mhacha teach tras na ríist Dróris Lavry Sealah Coniaci ó Hannan an Skillaki ó go le hé tuntúma as was go telefón an sin agus pás a hort Grace Ferguson í gurí gol Huntosi Sergeant Anna Kevlin sin é Ard Mhacha agus a gurí spás amsú is ar éigen gúil séar fáil Eve Lavry Schultes ja go Malin teachtamá agus an Sealah sin a tiitme se go Henderson agus seo teachtas ja wuhi har an trasnan an a rístella Culí na bhainachar idir na feirne an seo Craobh amatí éig imi hen seo in san darna le agus cathrú le gáil an seo an lucht takeíachta inis na gíri gal ar chúl Ard Mhacha agus iad a sprágu an seo Hallgríon agus cion mór fada amach go Lárna Páirc buinte agus Wheeler ag teacht Huntosi agus Curran pásínta churthas drá lína lean Tosi agus a gurí burna amsú fáichecky an tigla hé tuntúas tá Priceman ar fáil mas féidir rinne sí golia híon ó pás trasna agus cúil de Dara Líse Lenihan ag teacht fríd sin pás Harna bheith cliste sin ó Roisin Byrne agus na súla agus an chhlagan an Arjacky a rihan ama Lenihan an Yen Ruhar Yen captain na feirne ó Lárna Páirc agus abalta sin a chríic nuas teach a cúil Harna bheith táhacht a Dara agus Sealah go ríist agus Rathagan ag teacht fríd Priceman ar fáil Rathagan ag leis agus críicnithe Harna trasna ag Rathagan Tréimhse Harna bheith luachúir iniste Dara iad a gimacht Huntosi ach an cúil sin agus an pás a chur chuirnas te ag a lína lean Tosi a Jimmer Chumachar agus inis fragra dí ó Ard Mhacha chun iad híana a chuneal in san críomh an seo má chanbhil agus í faoi agus ag trid fa hunne inis drús a chreidir fanneachan le rud ó chláirsí Ard Mhacha má chanbhil ó rinne hinna cruise seolta Huntosi agus deanta go máid le roid céige buinte ag Henderson na drá Malin agus rilas tíon sin fásta an cúlbaire Hallgríon ag teachtamá chun mrá chun léthróid agus an a thógáil agus í ag teachtamá leis agus teachtaach a thótha a chúlbaire ar bí nachan a thógáil Huntosiart Hallgríon sin teanta go maici as Dara na gimmert bhhaid barach leis an léthróid bronta aráist go Hannan agus drúsanis iad a géirí Ard Mhacha a haúil sin seo mas féidir sin teanta go fíorhhaid ag Henderson pásíonnta go Hannan a maithanis go Lavry agus takeíocht dána kickáil sé teach go bhlach ach tá Henderson agus Dara Coleman inis Coleman go leis an dóin trasna na cúil láb leis Hallgríon an sin agus saoilíonnta teanta go cúlbaire ag teacht amach sin agus caiise dílein a ríis leis amachfanne daiad a cuaig agus well Hallgríon an sin Tomús teathar sin Craobh ar fad chun chorpa chur an lína an sin a glanúir hiúil Malin a bhí an go bhistú a gurí láb a chur leis agus an pás trasna sin ó Coleman Ard Mhacha gurí cúil a amsú iad híon agus tá cléir dóin seo an tiitime má a Bart na Lúthchleasa an seo in Ard Mhacha Chas ó hiú teachta de agus cuasaí amsire agus chasaí an muir a farc fásta agus na feirne ag toirt faoin dúchlan seo cúil agus deagúlín ag Dara ach buinte ag Ard Mhacha go leor le deanú ag Ard Mhacha inis Malin Emery ag criniú a hart fan carnach an seo gurí breisiú má conbhil duine go siúd sin deanta go maiid agus cliste Malin agus ag leanún suas leis agus leis an íar seo seoltas te Ardentíar agus Hallgríon a rístella agus sin leite go maiid chun de súla ar sin agus an cúile agus a hanar dro fas amach a rístella an léróid bronta ráist Ard Mhacha agus Lavry agus den darna thuair Dara ag teacht amach leis cionnta as é a thuirte ráist Ard Mhacha Grace Ferguson luasínta ag Ferguson a gurí tuntúas teathar takeíocht an ó rí sin slash cimar dóid ó riad
Tá sé Rashin san Conall, híana agus Henderson. Cai sé teachta maith rís leis, Coleman, mar réon san lár, Martha Ferguson. Coleman, fáid Jackie, agus labhraí inis, deanta go mbeidh riil, rochlú hart a ríist. Smuintú fa dúda, garbí ar fáil hon tosaí ar hí, cai sí go arás go Drús. Abalta iompar hon tosaí agus scílú leis agus a chulín an sin ó Emily Drús. Ó chláisí Ard Mhacha. Banatá sa bhalla an seo. In san cahar agus í ar a Páirc seo agus sin Anna Chulín. De réir cíile Ard Mhacha tridir ast. Cai siad be buíoh fásta don na léhrúdí tá brunta ar ast. Orthú ó Dara. Le bomatin ó gáin nuas. Pat Sullivan, Seamus ó Cian. Bes Ardla fa dúda sin. Agus go gai Fern sacú sin sacrú is de. Sin an a gáil an sin ag curran. Arás go mór na is Lárna Páirc. Clagan an Arja ríiste eile. Ahanrod le Dara, clagan an Arja, gíri pass ail hon tosaí. Martha ríiste Ratagan. It's Jacob Priceman and San Conall. Ferguson and Conall Sula. There sin. Nesa go rum mór na róla seki fa dúda. Priceman on counter traditions and Darna. A change for Armagh, ever Fihe and Atch ever a 3J. Number 26, Emer McKeown replaces number 13, Kelly Mallon. They talked to say not Kelly Mallon. Agus blianta cá Jackie a caiú gansaí an chundé. Agus cosa uair a dí Ard Mhacha agus run shocked os cór na chu. Dara change for Kildare, ever a 3J and Atch ever a 8J. Agus if not again again with them off Kersey, Dara agus Ellen Darling. Nar chosaí caiú gansaí over the 3J go teachtas deach an Atch. Buntáiste go fáil acu ceir a chulín hon tosaí. Agus Gillian Wheeler a tíbhile den Páirc leis an iarach seo agus hí can be ar imreí golas te. Gerrid an iarí seo go raibh sin burn. Darna lethar dóiaci sin rochlúí inte teachta má agus sellh coniaci teag lehí duineam se tíbh stígarí Priceman ailach léite go mbeidh ag níomh Coleman an teachta má Conall amsú Everhell Lárna Páirc ach tucaí aráist agus Ard Mhacha inis contach as é a Horcher Huel Moran agus mórnach teacht fríd sin agus buntáiste a ríiste Kildara iad ag brú fríd lámh curtha go míid leatha an sin Priceman agus í Díarach a rimmel an stúa duna fear an seo agus well sim golóir si híon muineach agus ag tuairt faoi imróí díarach tíar am le carna go rugla go deite sé Conall Priceman in san céad lea Seolta is deach heici agus an chun seo crenn agus is deach agus thar atrás nán ag Lárna Priceman Darna ceann don leaniu fáid heici agus tugann sé tíar robbug de comport mas féidir sin ará dá Dara agus ní moment le gáil an seo ar a chlog a bach na Lúthchleasa an rud le deanú inis ag Ard Mhacha honnaid híana a hawailt a caiisiid an sellh agus bheith cuaramá le sin agus de rícht an Darna thuair tug a ráist de bhrá Dara agus éiad híon a bheits ag smuointú inis gohfuil rud tiltte amach acu as an cluiche seo and yet iarachtaí sacú ban a bhí ionta go dtí seo Gillian Wheeler ar a tíbhile den Páirc Wheeler inis ag gurí go chun tosaí ar Mulligan Wheeler go fáil sellh aici ar an citág is Jansen near tiite sé ar an na Mulcarnaga agus tá dílaid go mbeidh leis an cion sin an Lewis in tiite robbug inis lá 8 bhuaimite le gáil an seo agus ní na cíanú mar dhealar an teas agus an iarachtathe na mrá seáine currate hiige cluiche seo Ard Mhacha maithinn tú go cool de dhí ach ní fis go dtéann foiinte scóir le bheith san fan a honne blahín macan imi ag leahama gan imi fásta gan Clóda McCambridge cumáid captain na Fernne iad géirí canasíocht do bhain teachta ar a Páirc inis agus scór de dhí go géir ar thu Be Dara sásta cosint sé anú ar fiáid PS an riile deanna go mbeidh láideacht ar dóid an teachta má pass tugar Huel bhí sé géirí agus bhí sé rá éir an sin agus Dara inis teachta má
Anna Tridgen Shaw O'Reilly Giri Shella Feiler Ashton Ish Kaishel Ve Kurama Burn the Steel Lehi Hien Agus in Spás and Ish Kildara Sasta Gola Gashella Ve Conall Alarna Parka Emroy Sheenche Skrista Erat Halu Agus Wheeler Dinya Aku Shoot Tivala Den Farka Lannan Kursi Arai Agus Ran and Ish Hanagas Jahafur Kulina Doi Pass Tucka Trasna and Shin Haspel Nawal Habalta and Shella Ve Conall Agus Bejeshigard Waha and Ish Score am shoot Agus he had Ern Rehonsi and Ish Henderson Awad Mahas Nakul and Ish Drus for Connie Inta and Sandarna Henderson at Chadfried Henderson is Jahanishka Lorna McConville Agus Borches Jahaga Cool Hig Lorna McConville at Chadfried Lorna Parker Cooley Inta Cool of Edie Egard Waha Kevi Onaga Jerry Captain the Fernia Leachard Waha the Blade the Fadanus Lorna McConville Agus Ananga Skristeki Ega Jerry Agus Sean Ish Yemi Machanek Chartas Jad the Hard Waha and Sprago do Crash the Veson Kajem Moraves Kildara Abel the Delay Le Shaw Yemi Machanek Chartas Jad Falcher Road Yemi Arashed Era Fark and Shaw go partner Lúthchleasa in Ard Mhacha Nachinta Hanrod 2 on Shaw Bela Fakail Kildara go foil Ya Chulin Huntosi Momentum and Ish Ard Mhacha Machan and Ish Ian Ruddy Neil Hila and Shaw Grace Ferguson Tráchtaire Agus Henderson Anfakim Muchanish Tráchtaire Ash Dochrech to Ard Mhacha Takuag Womachilla Goller a Clog and Shaw Ruher into Frieden Large Chant Egg Mulligan Ruher Agus Lannan Shirai Agus an Irach Agus Egg Golama They're heaving alive a play Agus our 4-8 Kudkin our 4-8 Shakin Gumaleshka Ard Mhacha Nish and Sandarna As well, galore chance in the Aku, galore chance in the Hanyachlaha, Winsha Jerhudini. As well, whole green Sasta, Ara. Aquila Lehrochin, Omlin Furfa, Gumaleshka, like Chak Fonya, and Bonthashche, Ard Mhacha. Mulligan, Breshu Friege, Eddie Cuthbert, away his door, Nasula Segas, and the Gummer Marks Cart and Shaw, Sholta is chat, oh, them Kulyat, Agus Chenche. Harna Trasna and the Gijeru and Chin. Agus Makan. Kurkunta Seki goal and Shaw and Ish. Kira Womachilla goal. Arash taking Chan Rodchin and Varna Islu Idder in the Fernia and Shaw. Cooley in a wine. Gillian Wheeler, came up to Mark or Kursi. Agus ever Fihe Hien. Yemi Mahan, like Chaktas Jahana Hatch. Agus Beshishin. Kenyan Galore, the Kildara, Mar Wheeler, Avia Doi, Ensign Kidla, the Fissane and Gortu, Tag Karash, Gigazi Golascha, Old Grenagiri and Hama Velchmas Fedger. Oh, he agreed gold garage lesh. Because Jerry Kafir while you hate Leshna Kikanama, Harihanama, Hakanesh, Duhlan, River Kildara, Mohin to and Shaw, as momentum, Egard Wahala Piasanus. Murta Emmy, Wheeler Emmy. Agus the score to Yeet. To burn Agus Prizeman and Ish. Agus he had. Kimach Kafir Why and Sandarna Ya. Shelavan Ishik Darling and St. Cornell. Oh, Chantagamoi, Hun and Shelava Conyo. Cuthbert Rala, Gularaila Kursi. Agus Ryan Skill Lush and Kyunchin Tag and Chest. Ja, Agus Hana Trasnan. Oh, Ryan. Agus well. And I know Ruddy Golda Ard Mhacha. Tag and Kildara Rashed. Agus Cooling. Harvey Tawak the dive. Agus an Ish, Kahi Ard Mhacha Chak the Risht. Ya Chulin, Kurha Magalarna Parka. Achua Lenahan the Fura and Cool, the Kildara, Agus a Giri Brufridge, Buntash to Lehi. Agus Lav Meech Laha Lehi. Emily Drusen Chin. Gede Cuthbert Leshen Lord and we. Rory Gimpy, Kverama Tafaka. Nastasig. Leisha Lenahan and Ish, Gzi Giri and Chak Dr. Kurmaher Farkanish. Shalavanish, Groshin Burn Inta, Insandarna Yahan Shaw, Marvi Lisa Curran, Takiok, Olisha Shaw Tawak the dive and Ye Chak, Arashtun Vincha, Insandarna Yahar Father Fad. Curran. Yellow Suckamul, Kildara Giri, Shalava Conall, August.
Liggins den club Hamilton Shaw. Ní Doilem go sin an rud is Cill were an Shaw. Ard Mhacha Sathairn. Ard Mhacha counter cha. Agus Ard Mhacha galore splash in ish idir Lárna Páirc. Agus Tussie Ard Mhacha. Curran Marshinda. Curran. Rash to reach. Agus Sergeant. The Joku little Dara Tráchtaire le bu an Shaw. Jeha Grúpa Harvey Starro. Agus Tábhachta a bheith 1. Devra Dara agus an ish. Sergeant and Spórt a gascail suas. As Conall O'Hanlon Tráchtaire ach Neil Machan Vullernoy. Neil and Captain agus Neil Spirit agus Crean the Fernia Shaw and Amar B. Brished in the Bullcha. He charged hard agus pass Tuggy and Shaw. Arash go hig a cool by the car. Kai Ard Mhacha nish. Rudda Amshu. The die had a quick second a goal agus will you larger and chin. Ta cool the year who nish. Ard Mhacha charged Freed. O'Hanlon and ish agus Chagwell Jantel and Mulligan and Spórt a gascail suas G. He charged Freed's Lárna Páirc. Kaisha Shaw Woku. Agus come meet Laha and chin. Agus Mulligan a charged Freed. Agus well the Mabwana short hoover here Garfal Clishty Galoration mar stopping she Ard Mhacha Glushik Freed. Nurna will a trocha second the goal and Shaw. Ní Gafada. Gmain Hooter and Shaw the Clishty in Ard Mhacha. Jai second and Mushin a chlog and Shaw. A Páirc na Lúthchleasa. Agus Simo be Iarach the wine Ella Ard Mhacha. O'Hanlon a Giri Ruddy a Sturu. Or Emil the Carnaga and Shaw. Rod at the Janta Aku or a Fark Trianula. Rod at the clock the Aku Gamin Minnick. Aka JFS on agus Cowell and Leher Shaw goal. Ig Jeru and Shaw. Dinny Esti Hunt Hussey or Amy Mack and Gan Iris. Kira Wheeler Giri stop Lehi shoot Tráchtaire. Mad Doherty agus and Job. The Januaki Shetna. Mack and Alanowinch. Chief Mujir of Brishua Mata made Janu and Shaw. Agus Dinny Wine Faka Pedger. O'Hanlon agus na Fragrity or he. And past Kinyana Horchik Jeru. Mack and Giri Tráchtaire. Birch na Salar he Rinish goal Ardis Johnson Yer. Lav Curhalesh Calci goal. Tisha Glanta Bunche kill Dara. Sawal shit to make Janu Iglara Kurna Tráchtaire. Agus an go while agus an Sawal and Senior Wuhi. On Shinna Winch. Agus Bullia. Fwache Gajeru agus he Tráchtaire. Agus to make Janu Gameshi. Brass Asta. Fanactor at Halu and Chin. Couple of Bumbache. Agus Leggins to Cursi goal and Shaw. Oh well. O'Hanlon a green goal hard Senior and Chin. Agus a Giri Dorn agus a Lehich. The Machanchi Isle make it Jeru and Chin. Agus Rian Darna Leha and Shaw. Either whole green. Agus Sawal Ianta. Agus couple of Iarach Arden Senior. Agus he able to deal I Lesh. Agus in Chin reached. Curran agus Anna Chapu and Senior Wu he Foster. Agus in Leagershin Togi a reached. Egg kill Dara. Eddie Cuthbert in ish. Agus na Fragrity Cuthbert. Show Aka go Kyun Screeba. Be Hulgrin Sasta, Kenny and Iris. Aglaku. Agus Show Her Bedger. Fada Shias na Páirc. No Ganzi Amshu. Oh, Fui Fruinish, talking to Jordan Doherty. Hulgrin Fighter Rash Deki. Shella Voga Foileki and Taul Yahi. He Makan a Stis na Salari. Ard Mhacha, Agiri, Shella Vailer Ashtonish. Chanta Gafir Wai and Shin. Egg Darling. Look at you, Tráchtaire. Agus Ristella. Na Kinchi agus Nuri to Janta, Ekil Dara. Or Fad Jarfa Khanish. Jenchif. It's Ja Galar Bayer East. Look at Shin. Tugger Rash. Look at Tugga. Go Makan. Makan Lehi Hin. Makan and Yehan Dardi. Makan. Korhas Jaheki. Higiri Lavi, Hamshu, Janta Gamoya, agus Songsa Grimmanchot, Tommy, Janu and Shin, agus Riley, Tráchtaire Sja, Jeshala, Ard Mhacha Mashinda, Nye Dura, Garukal Dara, Janu 100 Carter, the Fark, Takin Chitrasna, agus Lehroj, Tugger Rash, agus Doche, Akimi Makan, Mashinda. Co-score Ard Mhacha in Jeden Condemnians and Cade White. Agus Shinnan Toru Santasa Henson Grúpa Shaw. Makan a Grenu goal agus
ó Holgreen ag Gerald teachta má leis agus hanlégar tógi a ríis deci agus anna go bhhaile sin ag an cúlbair agus í teachta má agus well hes ar éigen an sin macan ag scíú leis an cúlbaire agus ní rósa go carú sé gáil scafte imróí plúachta istí an sin agus an réiteir agus éidir Cuthbert sásta gohfuil Gerald Janta an seo céilearú faoi lean seo an seo de Kildara buas darúil dóibh an seo a barc na Lúthchleasa an seo brisú críd Ard Mhacha ar fad caiitú Ard Mhacha a thuirs de Kildara hanna siad an seo chréad siad na chéile chur siad Gerú agus achanrad se agus ancan céilearú faoi lean seo an seo ar a farc an seo a barc na Lúthchleasa agus tuid sé go mai acu caiitú a hadhaid in iad oid teachta machans an darna lea ja chúlaín agus sin an cúlínta sin a fuair líise hena is an captain na Fernie ag teachta an tosaí éad sin a bheits a céilearú agus éad a gáil na bhála annach agus ní gan éanú mar buas darúil foiite ag Kildara an seo in grúpa 3 de chríomh na hhéireann an seo Ard Mhacha go dté is féidir a rá ach breisiú crí ar fad atá dóibh agus mí álá ar an farc ach thug siad faoi agus well be galóir ceistní le freigart agus le tógáid ag Ard Mhacha a maihan seo agus iad sin is dóithe ag bon an tabla inis mar sin de an bhí agus Kildara go bhís dúsa a bheits a golará hiag na Babhta ceathrú canis agus níos táhachttaí fásta do Kildara na áit sábhailte fásta acu in san gráid sinseir don bhliain seo thugainn. In san teas agus in san bhuain gríon mar sin de is mrá Kildara a bheits a céilearú agus a gáil na bhála sásta an buaínta fáilte acu cool agus ja coolín jeig fáilte acu san mí ála Ard Mhacha cool agus deag gúlín fáilte aganne cluthe Harvéis Saltwar agus taranse an seo in Ard Mhacha bhuain ar fad. Go dtíon céidir eile bhahan daine an seo ó farc na Lúthchleasa in Ard Mhacha tóir airgí de chéile bigí mói agus slán go fáil. Tugus deachan sin go hamna carna go bristes deachan sin go lá Sargent agus níor seoltas deachí agus Tháirn trasna agus si caithú gansaí ar a dó ar a grib chomar anna ruthir Janta an jigla seo créitna le scór is féidir anna scór an sin ó Gillian Wheeler agus í teachtán tosaí gal hartar chomar an sin a gansaí hebhána ag tuairt faoin íireach seo ar imalin stúan sin an can begar ná í farratagan agus chuintse sin Kildara Henderson tin sé har a trasna go Gerú han cúlaigh fáscail siús a raibh Eve Henderson agus sin agus í na géirú is deachan sin ó lís an lenahan an léthróid churthas deach churan leis an éire seo seolta is deach agus Tháirn trasna ólar a churan agus comharstin Sky lá léthróid gánta sin is deachanis an spás a gáscailt ribh Ciara Wheeler agus churthas deach agus Tháirn trasna ag Ciara Wheeler ach an pás a chuir rís an tosaí lenahan ag Garda Fríd an lá deis fan cool lenahan agus rénin si agus an céad scór fáilte ag an lán chúlaí fáil conní ag Kildara arástan is go burn agus an éir sin seoltas deach agus an darna chúlaín fáilte ag Kildara inis sin san darna go fáil ag burn láhaínta gas de deis Kildara churthas deach agus Tháirn trasna agus bhfuil mai Ryan an é teachtar a farc díire agus an sealah sin tiitme se go Henderson agus seo teachtas deach bhuaí Tháirn trasna an a rísteile féidir rinne si goile híon pas trasna agus cool de Kildara Líse lenahan ag teacht fríd sin pas Harvéis Christian agus ratagan ag teacht fríd Price Miller fáil ratagan ag leis agus crígnithe Tháirn trasna ag ratagan tréimhse Harvéis luachúir in is abalta é iompar chun tosaí agus scíú leis agus anna chulín an sin ó Emily Drús ó chláisií Ard Mhacha Ban Henderson is deachanis go Lorne McConville agus Borches deach a cool ag Lorne McConville ag teacht fríd Lorna Páirc coolíonta Cuthbert Rala go raile cuasaí agus Ryan ag scíú leis an ceann sin tagan sé deach agus Tháirn trasna ó Ryan agus well